Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponche Bang Nilimen Sami Merchidin Hansepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta. Kahora Chandra Singh Rongpi Memorial High School pen HSLC Alsadlang ki pidun pen ki undun aphai kawidet pen ajok pinang an awosumar kanahogdun. Aruni phai troxi ningkan surihinira inkoirapli aningkan HSLC Alsadlang along monira kai kate songalong jakong kipa bobji pulote education ta isilo. Monit akayalong education mate loke charlile bang so amonit akayalong awe pute la so amonit akayalong isi ajakong ke bobasonsi dokokji. La son thak thaksi lakha inquire trok Duabarguri MSC constituency ke parlo Kahora Chandra Singh Rongpi Memorial High School along HSLC Asadlang ki pidun aphai bang inquire phopen satlang ki undun aphai bang hiniwet penajok o sumar apia potu mang huprong asonsi thekponlong non apor isi mang humimi alam Karbi Anglong Autonomous Council pen a department tin arpu chebakla an parta lokacharli asong songthom songpli che songdeta phi anta non apor Karbi Anglong lapuson aberta prai un elang lapuson apor hut ongdung ahawar arada tumpen chethanpon non kivangchi apora hut an Karbi Anglong Autonomous Council pen kimisen angthe dengpo nasonte mesenji pusi hawar arada tumpen chethanpon ringti Tangte Chandra Singh Rongpi Memorial High School teacher mate headmaster pen phirang kiang no kaning je ponalam arjuponik sinang Duabarguri pen Edverson co report Karbi Anglong News Channel Acha baido e 2024 exam homoyot je kemanjon candidate asile 24 জন asile no ara kejon pass hoisile yar pra এবাৰ ৰিজাল্টটো ভাল হোৱা নাই এবাৰ ৰিজাল্ট আমাৰ মাত্ৰ দুজনী ছোৱালী পাছ কৰিছে সেকেন্ড ডিভিজন আৰু লৰা নে ছোৱালী ন ছোৱালী দুজনী ছোৱালী দুজন ছোৱালী হয় ন নাম গাঁৱটো দুজনী ইংলে পতা কি নাম ৰুবন সিনাপি আৰু বাসাইন্টি সেকেন্ড ডিভিজন ওকে গোটেইখিনি আৰু কিহৰ কাৰণে ফেল হৈছে অকল হিন্দী আৰু আছামিজ আছামিজত কম কিন্তু হিন্দীতে বেয়া হৈছে বেছিকে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী কম্পাৰ্টমেণ্টেল দিব এতিয়া আহি আছে তেওঁলোকৰ স্পেচিয়েলি ক্লাছ হৈ আছে 14টা ল'ৰা ছোৱালী মই কম্পাৰ্টমেণ্টেলৰ হেৰি কৰিলোঁ সংখ্যা হৈ গ'ল তেওঁলোকে দিব নেক্সট যিটো এক্সাম হ'ব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বেষ্ট দিব তাত হিন্দী সাবজেক্ট এটা আপোনাৰ টিচাৰ হৈ আছিল ন এটা এই বছৰৰ যে হিন্দী আছামিজ সবৰ মানে ষ্টুডেণ্ট ফেয়াৰ হৈ আছে কাৰণটো কি হ'ল হেতু আপোনাৰ এইটো বিষয়টো ক'ব পাৰিবানে কাৰণটো এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী ধৰক মইতো পঢ়াইছোঁ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িছে ল'ৰা ছোৱালীও কিন্তু আমাৰ যিহেতু ছিষ্টেমটো চেঞ্জ হৈছে না আৰু আগৰ আছিলে কি টেক্সট বুকৰ তলৰ কুৱেশ্যনখিনি পৰীক্ষাত আহি যায় এইবাৰ কি হ'ল মাজৰ কুৱেশ্যনবিলাক দিলে বহুত মাজৰ কুৱেশ্যন মানে তেনেকৈ পৰীক্ষাত দিছে সেইটো এটা তাহাঁতে নতুন সেই পালেতো আৰু শিকোৱা হৈছিল কি গল্পটো শিকাই কুৱেশ্যন পাতি দিওঁ সেইবিলাক লিখে তাতে মাজৰ কুৱেশ্যনটোত সিমান গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে চাগে আৰু তেনেকুৱাকৈ কিবা এটা সেই হ'ল আৰু তাহাঁতৰো Renuka Lekthepi Kesodet Penajok Achor Robin Kropen EM Richard Tokpiaphan Kerap Kachohang Patumi Aruni Phai Troxi Ningkan Surihinira Inkoira Pliarni Lakha Inkora Trok Duabarguri MSC constituency Angkang Hemari Ronghang Aromikar Robin Kro Achor Renuka Lekthepi Kesodet Penajok EM Richard Tokpiaphan Kerap Kachohang Pierthea Thak Moniratum Kechomove Kedomove Datle Kisung ke Phonang Kali Lapen Kedomove Kechomove ke Rat Angtar Pule Pudatame Sitame Keso ke Pangchi ke Rat Angtar Khali Lake Isi Kisung Thektik Angdengsi Kachetong Nanglo Lasonsi Hemari Ronghang Arong Amikar Robin Kroachor Renuka Lekthepi Keso ke Pangchi Arni Dingklui Anlo Lada Karbi Anglong Diphu Medical College and Hospital alongta cheponlo Ladakh 2 weeks andolo CT scan lo result kelong ke tumor pusi result kelong
la si ladang Diphu Medical College and Hospital ke un elo pusi refer nang pidetlo lapen ningri resi Diphu pen manchada Catholic Hospital along cheponlo Catholic Hospital ke ponan ke kesota nang bat bomlo ladang BG Saline nang endunsi hemche wandetlo lapen ako 1 week api Golaghat Civil Hospital along chepon to see CT scan ultrasound amokha paklangsi ako ladaki un elo tumor thetanglo akeng jangjai lo pusi doctor atum nang thantu lasi khwati le chepon lo nang pusi chainong bivo anta chejor laplo lapen don rap atumta nang rabdun lo sitame dor de detlo lasi kaiki rat akisungalong karjap mate Kachirap Kachetodun Abangpu Local MSc Mate Education EM Richard Tokbiaphan Nangrapek Thapusi Robin Kropen EM Richard Tokbiaphan Chuning Riponsi Nangrapek Tha Nili Bidi Judet Lopusi Ning Jepon Tangte Robin Kropen Kaning Jepon Alamle Archuponik Sinang Dua Barguri Pen Edwardson Ko Report Karbiang Long News Channel Ini Kachinghon Media Korte atum pan nili tum kruhem tun be kaju panang kolam thigela pui khelo athike bini nili hemasor nili chol chikran thok pho prang pen jisu ajuk dupik lo la bangso ke su gupilama pulatang te tumar ke su pusi ultrasound na long pen long lo nili tum ultrasound ke are pura teng long lok pen nili tum si ka chilang dam nili tum kal biang long Diphu Medical College along da chipon lo ada tan ni hopta ini an bak si chilang dam lo aben haradak si ke lang na yan ni tum ri long pen ni tum phan un e pu pen pot apu ni tum phan hadak pen ari part hu der lo le pen ni ning ri re si pu thot ni dia ko Diphu thak chak Diphu man ja dak soi mile long Catholic Hospital long tan ni chipon lo haradak ni ke chipon hud an bang ke kiso bang tanang bat bon bom lo le pen hadak ni tum si ke chilang na yan dak selain biji an endun lo pendak se me hala sorry all thing dak unelo along pleki pontha pu pena yok sinili Catholic Hospital ben te me chiban thu det lo la pen puthon ni hithiro ya phia ko nile tum kula khat nursing home lo anta te me chi pon thu lo nursing home lo chi pon pen hada jang ni biji selen en pen ko belega ni treatment and to see CT scan kuri ultrasound report he ni chi pidun lo khala da report teng doctor tum nang thana bangke la bang so bangke kisu bang pimi ni lo athe diumar bang thi ulu thi pik lo la pen ultrasound alu teng bangke keng du jai an lo apostila da person ne lo na tum ghati an chi poni de lo si nili phana pui kong la pen nili ache poni ye phan nili tangka paisa englong posi tangka paisa ke long na ya war sai thang na ta ve la penili phan penang tum don rap puriar tum tanang rap dun ulo la penili NDBC ablong ri ke ja tum sitame nili phan tangka nang rap dun lo ni maldi ke ja tum yu de ke ya la pen generer ke ya tum tame nang rap dun lo pen chi phu chiru tum tanang charap dun si nili porai toxic ke ban bag tangka nili doctor dong han pidam tang lo bos tame ki miang thek che long le de lo la penili hem ka pareng api jon tu ans tame nili chi jor phak lo monda non ke nili tumari deng thang na ta tangka belong non nili tum phan nangeri pharthu bang guhati ansi chi ponang po angke nili tum ke inglong so thangta akhorot ke churiya thaya ve nili tum guhati an ke kupusi ki dam poma ke dam na yeta nili tum thek the la pen ke khorot dam na ji ko nat pilo na hospital ta chini dam de la pana ki sung si nili tum long do lo la bang so ke sung nili tum phanang krab je phansi nili tum aman ke do nili tum phan kang hon thek na bang nili tum 26 dual baguri IMC local MSc lo Richard Tobi education ye malang li phansi choni republic lo alang li hen pen nile tum phan nili rap itha pasi nili tum hem tun hoi pen nili chu hen pen choni ri lo nili tum phan jong si nang ni tum nang rap ri pulotan te nili tum sang rap te me ke chelang ya to wara be la pen guhati ke nili tum bihek ban da dam long ni pen lang ke dam yan ta me tum chek che sa me la dan nili tum te bok tere ke kan dong dai thora lom pen ni tum tirap si ki ponang ponun je bang do post ta me korot pati bidat posti sara phan chuni ri chu le tholo nile tuma education ye ma phan justimat ke chuni ri la la nile tum phan rabik thala pen ele tum kal biang long ake thene ke japon CM doctor tuliram hang ma me chuni ri lo
Nali tu mahin pen nili tu mapan la guhatian ka chi ponji la bangso ke so operation nam thaiya phan nili rap dun bek thap si nili hoi pen nali tu mapan tu ni paniklo Hauraghat Municipal Board ke parlo Sankar Dev Vidya Niketon Lokacharli Asaihem Kimi Kikim Kirang Ponbom Ahud Arada Tumpen Managing Committee ang bong Kachihili Sai Aputha Kachingwai Padupon ng Koklo Arunipai Troxy Ningkan Surihinira Inkorapi Asengkan Hauraghat Constituency Municipal Board ke parlopon Adim Sankar Dev Vidya Niketon Lokacharli Asaihem Construction Kimi Kikim Kirang Ponchia Fund Scheme MLA Fund under EPTN BC Deng Ponsi 19 February 2021 Aningkansi Kikim Kirangta Pangcheng Ponlong Bonta Sankar Dev Vidya Niketon Managing Committee Lapen Kamal Saikia Lapen Arisang Huatumpen Kateton Dunde Detpen Ajok Lam Thama PDC High Court Order Alamrai Along Paliroklo Hala so tengsi Karbi Anglo Autonomous Council Penta Labangso Ahem Kikim Asai Amuta Principal Secretary Pen Pangton Po Nangkoklo La Sonsi Ningkani si Hiniapi Sankar Dev Vidya Niketon Ahem Kikim Puto 2024 Aningkan Pangcheng Pon Tudet Aputha Alang Litum Managing Committee Angbong Pen Rat Angbong Patumi Nipai Troxy Ada Porpai Sirkep Apor Anile Thot Sitami Lamthe Chiparaipo Nangkoklo Labangso Kachihili Isai Alamthe Puthake Non Kedobom Sankar Dev Vidya Niketon Lokacharli Asahem Kadokawe Long Leapai 70 Lusa Anvet Lapen Non Construction Ahem Kikimbom Along Leke Irrigation Inspection Atumsi Survey Bompusi Kamal Saikia Secretary Managing Committee Pen Pachinipong Alang Litumpen Kaningje Ponateng Ke Nilitumta Chini Sankar Dev Vidya Niketon Lokacharli Asai Hemaphan Kape Henochi Aphanle Kamathapon Kani Laso School Hello Karbi Anglongpen Kitengsi Metriketok Percentage Keminai Lopusi Thanpo Lapen Alang Litumpen Kapachini Ponke Sankar Dev Vidya Niketon Lokacharli Asai Hem Along Kaprek Adim Along Le Kete Kadokawe 18 because 1 kota 14 Lusa Doji Hadak Adi Malongsi Paterek Ponchia Phansi Tuning Ripon Lupusi Kamal Saikia Secretary Managing Committee Ahin Pen Clardak Pen Lamthe Pachini Pon Hawar Ke Hat Pen Ren Singh Killing Report Karbi Anglong News Channel স্কুলখন হ'ব নালাগে বুলি আমি কোৱা নাই স্কুল ভঙাৰ আমাৰ কোনো মানসিকতা নাই কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থান লাভ কৰা আমাৰ এই বিদ্যালয়খন আমাৰ গৌৰৱ আমি এই বিদ্যালয়খন এখন সুন্দৰ ৰূপত গঢ়ি তুলিবৰ বাবে আমি এই প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ যিহেতুকে ইয়াত মাত্ৰ একচুৱেলি 70 লোচা মাটি স্কুলখন আছে ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰায় 500-600 মান বৰ্তমান পৰৱৰ্তী সময়ত শ্ৰেণী বাঢ়ি গৈ থাকিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ থাকিব আমাৰ প্ৰতিবেশীসকলৰ কথাটোতো বাদেই আকস্মিক দুৰ্ঘটনা যেনে অগ্নিসংযোগ যাতায়াত ইত্যাদি এই কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জীৱনৰ ভয়াৱহতা আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ সেয়েহে এই ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয়খন ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ সেই বহল ডাঙৰ প্লটৰ মাটিলৈ এখন সন্তানক বিদ্যালয়খনৰ মানসিকতাৰে আমি যেতিয়া তেখেতসকলে নেমানিলে এই পৰামৰ্শসমূহ আমি বিভাগীয় সকলোৰে লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ মোৰ ফালৰ পৰা সহায় সহযোগিতা নাপায় আমি গুৱাহাটী মাননীয় হাইকোৰ্টৰ কাষ চাপি আৰু হাইকোৰ্টে দিয়া নিৰ্দেশসমূহৰ প্ৰতিলিপি আপোনালোকৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছোঁ Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu